Mama pega solo bolowa okubalunga tela baba baba iwai yo okuwa okufa yathatha kakhulu ngenkulu inhlonipho alibingelela kakhulu ibingelele Nkosi yakutheleze ibingelele amanasiletha ibingelele inkonzo kababa uHadebe ibingelele bonke abantu bakadila namakhabela bonke ngimela dadewethu engisebenza naye iminyaka eminingi sisebenza kahle noma mdumisile ngifisa niqonde zange saqabana ngalelo lodilanga engifisa nikwazi akukho nelodwa ilanga la engangayibona ngiyingcono ukudlula yena sithe sikwaphinda ngene ngelinye ilanga nganikezwa umbhobho ukuthi mangikhuluma ngathatha isinqumo sokuthi ngithobeke kuyena ngoba nginjenje ngakhona umthetho ngifisa ke uzothi dadewethu kaManana Nkosi wamabala hamba kahle ngike ngathi ku-memorial service abantu bayakhuluma futhi basazokhuluma besho ungasingikho ngami kodwa umuntu owazi kangcono yini nawe sobabili bayakhuluma kuzenza ukuxhumana kuningi swakuma service thuwe kwaze kwaba kuningi kodwa ngithi kulungile okusalayo mina ngilenzile eqiniso futhi ngohlala nginimele engifisa nje nikwazi ukuthi uDumsile udadewethu bayimkhonzelele mangasana manje futhi ngisamthanda ukuthi mayimthende iphuwa iyokwenza ama live performance bebengifonela hlanganana ufakazi bethi mama sacela uzoselekelela bengisukuma ngokukhulu ukushesha ngiyokwenza njengoba eshiwo yakhuleka kumina ukuthi ngithobeke nonke enhlizweni zenu niphile nikhulekela imthende ukuthi iqhubeke aso sonke isikhathi ngiyohlala ngikhona ke bantwana bami uma nishilo ukuthi mama sacela ukuthi kuze ngiyokwenza njengoba bengivele ngenza ngiyabonga ngicela nje ukubonga abenze lo mcimbi kadadewethu wabempumelelo waba